Om Swastiastu, semeton Facebook sareng sami. Ring rahina puniki titiang newek kada Arya Darsana puniki jagi nguacen cerpen. Nah, ring rahina mangke niki titiang nyarengin program utawi gebrakan saking Suara Saking Bali, perayaan mace puisi lan cerpen Bali online edisi tapi osane miwah HUT RI ke-75. Niki Suara Saking Bali becik pisan duaning tujuan nyane nenten lian wantah ngelimbahkan sastra Bali modern, membanjiri sosial media untuk maca puisi utawi maca cerpen. Pemekasnya nih titiang aturan ring Bapak Putu Supartike. Pak Putu Supartike niki sampun nyicenin titiang pemargi, nyicenin titiang galah angin ngelimbahkan sastra Bali modern. Pisan tiang aturan pisan. Ring mangke titiang jagi nguacen cerpen. Niki silih tunggal cerpen kekawian saking Carme Citrawati sane memurde kutang sayang gemel. Nah, ke cerpen saking Carme Citrawati. Mande nenten suwe kawitin titiang untuk nguacen cerpen Kutang Sayang Gemel Medui oleh Carme Citrawati. Ngejer liman tiangi tuh sinak muani ani subet telung dah setiban ajak hidup di umahe cerik ini somah tiangi makanyam nyerere nyeldetin tiang kanyamnya anu patuh cari bidat ngetisin kena ngai kena tiangi runtag mekelu kena tiangi ke Daud mekelu di tiang tusing kerase ya peninggalan tiangi ngetel ngingetang mekejang perjalanan hidup tiangi ngajak beli gede kurnan tiangi nyenani ayahin tiang jani suwe-suwe jani anake ane mekaukan uli meten age kopi misi jaje kukus suwe-suwe metilar loh mudiang dini ngeling kange iye meme subuh lituni me memen tiang itu sing mesaut tiang telak tekang mekelu saja mimi tiang ingat aja beli gede nyangetang pesuyah peninggalan tiangi se engsek ditangkahi pesuang tiang tiarek memen tiangi tiang subuh nawang tusing jada anak nawang kengken sujatanya sebet tiangi kalahin kurna kengken sakit kena tiangi nebukin kuyang ngaukin pekakne memen tiangi laut ngelut dewek tiangi ane enu ngeling siksikan mekelu pedaduan tusing nyidayang raos memen tiangi masih ngeling masih tusing nyidayang lakar kebang sebet kenahin nak kengken loh mimi tusing ningai gede gelam ade bisi kanti ngemasin mati kurna niluhe disubani mekelu memen tiang ngeraos telek tekan tiang memen tiang peninggalan bengul anu ngenah ya peninggalannya ngedal di pipene bibih tiangi caket tusing ngidang nyautin kewah tiang mau cerita
Kengkenang orahang. Kewah pesan. Me nuke meme ingat di tongos iragani negak ni janim. Tiang beli gede lan meme ngerosang lakan ngide piana kerana lacur tiang. Meme masih subenawang. Dini subuh beli gede ngorahang tusing je tiang ani. Tusing nyedang ngelah piana. Kewale ngang sehang tiang ngerahos sahe nginget-ngingetang unduke selai tiban ani subeliwat. Ngingetang beli gede ngeraos ajak memen tiang. Lakar ngangon sentane piana adene ani paling cerike. Meme masih nawang sayang tiangnya tekening iputu. Disubane dadi piana tiang. Tusing idang tiang mepalasan nang aki. Ngeling memen tiange. Tusing idang mesaut nang abuku. Patuh subeng setangkahe cara ane rasang tiang. Yen ngeraosang aget lan badi. Tugase baja tiang metunangan ajak timpal tiang SMA. Kewale disubani 5 tiban metunangan. Meme bapak tiangnya tusing jumpu. Ya tiang gedeg. Tiang tu lantas nganten ajak beli gede ambare. Tiangnya subenawang beli gede ambare wantah pegawe anil akan ngidangai tiang bagi. Bapan tiangnya masih nawa. Ini tiang nganten ajak beli gede ambare. Mekejang pipesnya ani silia teken bapan tiang sik beli gede ni. Buin. Las masih kena tiangnya nganten ajak beli gede. Subuh biasa uli cerik. Mekejang ani rau sangat teken reramu subuh pasti kebenah. Beli gede ambare sayang pesan tekening tiang. Tusing taen tiang nyemak gai di cuma. Mekejang subuh jemake ajak adene ani subuh kelih tusing nganten. Sekar. Ade sekar ane state ajak tiang mekedekan di cuma. Cemat pesan nyemak gai. Buina andal pesan. Kat dadi guru PNS di sekolah tongos tiangi megai. Subuh tusing ada buin sambatan tiang. Terus nani beli gede. Tusing ngidang ban tiang ngejang. Apa bangi bidan. Benah ane orahang memen tiangi. Terus nani bisa raket ulian biasa metemu. Subuh biar mekelu iraga nganten. Konden masih lu beling. Lu kengken. Kewale. Tusing ada pelehne iraga meperiksi. Ngadak sare beli gede ambare orang indek piana. Tiang masih subuh mekelu sajan dot ngelah piana. Tiang melet masih ngelah piana beli. Kewale lamun koneng nyidang kengkenang beli nah. Lamun beli melet meperiksa ke dokter. Mai ajak ke dokter. Disubane meperiksa. Mekelu beli gede tusing nyidang raos. Hasil labne ngorahang beli gede ane ada gangguan. Ngeranang tusing nyidang lah piana. Uli sekat ento. Teke uli megai beli gede ambare tuah bengong dogen. Mirip sebet pesan kenane. Made sekat nyeset nah konin tiang. Kewale tiang tusing bani ngorahang. Sebuah bulan.
beli gede tusing masih nyak ngeraos saja tiang. Mendap dogenan, lamun subuh pedaduanan. Petengi entu banyang tiang ngeraos aja kurunan tiangi. Beli. Tiang ada beli aja beli. Adi beli nengilin tiang buka jani. Sebuah bulan beli buka kini. Ingo bayon tiangnya beli. Yen tiang ada beli, ampuraya ang tiang beli. Meklu kurunan tiangnya tusing mesaut. Belihatnya joh sawat. Tiang masih tusing bani memaksud. Mare lakar kalahin mesari. Beli gede ngeraos. Lo ampuraya beli lo. Lacur lo mekuruna ngajak beli. Ampuraya beli lo. Beli tusing ngidayang dari kurunan luhe. Beli lo. Iraga subuh mekelu mekurunan. Pada meled ngelah piana. Kewale beli ani ngeranang iraga lakar. Terus tusing ngidah ngelah piana. Lek pesan beli lo. Petengyan tuh tuah munyin angin di sisi ani ngidang nyaudin. Tiang ngeling. Beli gede masih tusing ngidang nanang sempet nek. Nyah pesan tiang lakar ngorahang kena tiangi ajak kunan tiangi. Sakewale adeng-adeng tiang raosang. Tiang lakar ngidih pianaknya Komang Agus. Adin kunan tiangi ani mari ngelah pianak muani. Komang Agus tusing pesan rungu teken pianaknya. Kurnane masih patuh. Mukedadu demen pesan ke kafe. Demen mabuk tusing jetai ngurunguang pianak. Yen semengan. Komang Agus ani megai dari sapan pikat di kafe. Nitipang pianaknya si umah tiangi. Made sekar orahine ngempu. Di kengkene kanti subuh duang dine tusing masih aliet teken Komang Agus. Gitu masih kurnane. Di subane ngeraos. Adeng-adeng kurnan tiangi nendak sare mekenyam. Gede kenane lakar nganggon ibu tu pianak. Adene dadi pianak. Putu bangun. Subuh tengai. Unilah kar ujian. Dodok tiang jalanan kamar pianak tiangi. Ane subuh lakar ujian di SMA. Meklu tiang oyong tusing masih ada nih mesaut. Mecelep tiang ke kamarnya. Siap tiang nepukin pianak tiangi. Ibu tuan nih mesari di tengahnya sahe ngisi botol ngisi arak. Tuh. Nang tiang putu nih. Bangun tuh. Woi. Bangun. Kosok tiang awane apang kanti bangun. Kejap pianak tiangi mekesiap nepukin tiang di kamarnya. Mimi Mimi adi coba dini kebibil pianak tiangi nepukin tiang. Tuh. Nah kengken nih. Udiang putu memunya buka kini. Mimi. Putu yang tahu ngajak bape. Bisa tundungnya putu li cuma. Kebang. Dia kanti tahu ngajak bapan putu nih. Ngenggalang tiang nyemak botol bir lan arak itu laut. Kebang tiang di duren lemari ini. Tusing pesan tiang las.
nepukin pianak tiange welang ngajak bapane. Kurnan tiange tusing pesan demen nepukin pianakne memunyah. Sakewale rasa sayang tiange ane bes keliwat ngai putu tusing tain ngelenge ajak kurnan tiange. Ping kude putu bolos mau sekolah. Tiang tusing tain ngorahang ngajak kurnan tiange. Tain masih timpal-timpale man surat uli sekolahne putu. Orahang putu ajak timpal-timpale ngeroko di sekolah. Kebang tiang masih ajak kurnan tiange. Kanti subuh tamat SMA. Megenep gaene ajak panak tiange. Tusing je memunyah dogen. Sebilang wai metatu awakne mekejang kanti demen memaling pipis. Tusing je orahin tiang kurnan tiange. Mekejang kebang tiang. Mekejang apang tusing ada nawang solah pianak tiange. Ulian sayang tiange lebihan. Tiang subuh ngelah kegelan. Jadi ajak tiang ulih. Ngeraos putu di samping tiange sade manis. Anak uli je tunangan putu nih. Mai ajak melalui mulih apang mimin awang. Buin manene teke putu ngajak gegelane. Anak lu cekek. Kulitnya putih gading. Boknya masih gading. Sade uli Banyuwangi. Kurnan tiange mengkesiap nebukin anak lu hentu. Kerana basangnya subuh gede. Tiang jejak pesan nebukin kurnan tiange nelik laut ngaukin pianak tiange kamar. Nyen anake lu entutut. Kurnan tiange metakon bang ras. Tu subuh tunangan tiange Siti adane. Pianak tiange mesahut sade nguntul. Nak kengken kena putune ngajak anak lu beling mulih. Nyen ngelah belinganin tu. Tiang ane ngelah belingane pe. Subuh 3 bulan. Tuh orang tiang ngajak Siti main. Tiang lakar metari nganten. Ajak bape lan mimi. Hai ngalu kemikan putu ngeraos lakar nganten. Dija anake lontu megai. Di kape tongos putune mabukan. Sing pesan putu ngelah rasa lek teken bape mimah mimi. Negak mepangsegan kurnan tiange. Mare ningah pesawat putu lakar nganten. Beli. Dia sangat gedeg beli. Putu subuh ane beleh. Kewale jani ane paling malu. Putu lan Siti apa enggal-enggal nganten. Apa sing kanti lekat pianakne. Lek atine ajak pisah geni. Urut-urut tiang kurnan tiange ane subuh mecik belengan. Ni subuh ane ngai tiangnya. Uli pidan lu ngengkebang ajak beli kengken solah putu. Uli memunyah metatu kanti meroku lu tusing tanya ngorahang ajak beli. Kaden lu beli tusing nawang. Kewale jani subuh tusing nyidayang beli nanang gedeg basang. Nyen anake tusing sayang tekening pianak. Kewale ada kini carane lu. Orahin ubuan itu megedi. Suwut ngoyong dini. Nengkik sah ngantem meja kunan tiange ngeraos gitu. Ngetel ya peninggalan tiange. Ingat tugasnya putu mare nganten aja ke Siti. Mekelu kurnan tiange mare dadi ajak raos. Mekelu tiang ngelemesin apang
putu tusing tundunge uli cumah ulian tiang tusing nyak medar lan tusing nyak mudiang mare kurnan tiange ngemahang sakewale mule kewah banasarin kenane tu mara tiban nganten ajak Siti subuh buin iya ngelah tunangane uli kianyar nak loh megai tiba subuh pepas pesan ajak kemulih tiang masih tusing bani ngorahang dinuju kernan tiang itu sing ade maka kedekan pedaduanan di kamari tusing jenyen ane pedalem tiang cucu miwah mantun tiange ane sangat angon kena tiang peteng yentu Siti ngorahang lakar megedi uli umah tiange iya lakar ngajak cucun tiange mekelo tiang ngelemesin tusing masih nyak Siti lakar ngoyong cumah tiange kenahne subuh sakit ngelah kurnan tusing pesan taen rungu teken dewekne itah metunangan ajak anak lu lenan buin misi ajak kemulih ngeling Siti ngorahang ngunduke ane nepen dewekne tiang tuah nengil tusing ngidang saut apa nah yen Siti lamun Siti lakar megedi uli dini cucun mimini gede adi mimi tusing las yen Siti ngajak gede adi pemupotne Siti megedi gede adi tiang ane ngempu kurang tiange subuh ngamuk-ngamuk cuma kaleng ke metakon oleh putu subuh tusingnya gedekne subuh tusing nyedang nana apa buin disubane kurnanen tiange nawang ibu tu ngajak anake eluh ento mulih tiang tusing bani nuturin pianak tiange kerana iya subuh ngorahang demen pesan teken anak eluh hani madan santi ento pedalam tiang masih pianak tiange kalahin ajak Siti petengi ento maju jag tiang ajak kurnan tiange kerana ibu tu nagih nganten ajak santi peninggalan kurnan tiange barak ngeraosne kasar-kasar pesan kantin tel iya peninggalan tiange nampi raosne loh konen ilang lek aten beline bahan putu nganten ulian tunangane beling konen ilang lek beline ibu tu plai bang ajak kurnan kerana memitre konen ilang lo jani lo buin ngorahang ibu tu lakar nganten den malu sing pesan ngaji nang beli anake ceri ento iya lah kuning lakar tundung orahin megedi uli dini ngedenang beli tusing ngelah panak mana sing buka ketu beli dia beli ngeraos ketu kenang masih putu pianak iraga beli pedalam masih putu tusing ada nak ngayahin Siti subuh tusing ada cucun beli ini gede hati masih pedalam ngeling sisigan tiang mepengitih ajak kurnan tiang loh uli cerik lo stateng ilonin putu ni subuh ulian lo bersangat ngilonin pianak sayang tadi lo kewale de kanti kini nyen pedalam lo cucu nih tusing taen tepukin beli ibu tu nyemak pianak ne tusing taen aku nang pianak ne dije
nyen gue pedalam lo i gede sing ade ngayahin mirip jemet pesan sandi ento megarapan mai melali setate mekancing mekedekan di kamar ento ane lakar andelang tuh subuh ane lakar andelang tiang pun tuh bapu ngurus tiang buin kena tiangnya nganten kena tiangnya memunyah ini hidup tiangnya lamun bapu sing damen tuh dini ngoyong tiang lakar ngajak meme ane state nyayangang tiang ane lakar ngurunguang gede pianak tiangin mesaut sahengan tem jalanan cai mulai saja anak cerik druake nejani baput tundung cai nyen cai dini subuh tain mesuluh teken tongos cai ni dini mulai nyak cai buker raman cai ni magadi cai uli dicekaden deke gedek pasang kunan tiangnya jag-jagine pianak tiangnya lantas jagure pianak tiangnya tu sing nyak kalah bapane jagure tendange kan dibah tiang jerit-jerit nepukin pianak langkunan tiangnya saling jagur cara celepin kale pianak tiangnya nu masih nanjung kunan tiangnya ane subuh tuh sing inget beli bangun beli deh suwe deh inget ragane ajak bapaknya ke rumah sakit jani deh suwe deh di siang tiang pianak tiangnya ane cara anak punya nanjung bapaknya mekeluh delak tekang tiang potrekan kunan tiangnya ngeling tiang siksikan rasa sakit sayan ngutgut pedewekan tiangnya lakar ngengkebang sakit kena tiangnya ngemel dui ane subuh nepek au kudan tiangnya entah sapunike cerpen sane wacan titiang nike kawian saking Carmo Citrawati senampure niki iwau titiang yening wenten keiwanga tarkala wacan cerpen wenten pirengang basa titiang sane nenten manut duenang niki titiang kantun melajah niki malih pisan titiang terang suseme wajang ring suara saking Bali pembekas nyani Pak Putus Partike sampun ngicenin titiang galah sampun ngicenin titiang pemargi angin titiang ngelimbakang tapi wastane sastra Bali modern aduh mana je state ajeg nggih entah sampunike pupetang titiang untuk para musanti Om Santi Om semua